baik kepada anak kami Muammar ZA ya. Muammar ZA mudah-mudahan kelak menjadi pengganti Muammar ZA yang ada sekarang ya. Amin ya. Amin. Ya. Memilih soal juz 1 ya. Saya mulai, dengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Ya, alhamdulillah. Soal pertama selesai. Sekarang soal yang kedua. Perhatikan baik-baik. Innalladzina amanu walladzina hadu wan-nasara was-sabiina man amana billah Innalladzina amanu walladzina hadu wan-nasara was-sabiina man amana بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. Ya, alhamdulillah, dua soal sudah dilewati. Sekarang soal yang ketiga. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum
ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون Sadaqallahul azim. Ya, sadaqallahul azim. 3 soal sudah dilalui oleh Muammar ZA ya. Gak ada bel tadi ya. Saya mau ke Pak Ustadz Yuni Maha terlebih dahulu. Bagaimana komentarnya melihat penampilan dari Ananda Muammar ZA ini? Silakan ya, Pak Ustadz. Alhamdulillah tuntas ya. Ketiga soalnya tuntas, alhamdulillah lancar. Iramanya juga. Nanti iramanya ditingkatkan lagi ya. Iramanya ditingkatkan lagi. Coba cari variasi-variasinya. Iramanya tetap pertahankan, cuman ada variasinya, masukkan dia. Kemudian ketenangan. Tadi ada buru-buru ketika mau habis napas mungkin ya, mengejar napas mungkin ini. Jadi ada buru-buru tadi. Jadi itu juga nanti diperbaiki kembali seperti pada soal kedua tadi. Pada soal pertama itu ada di tengah tadi, lurus saja iramanya, tidak ada variasi. Kemudian di soal yang kedua ketika mengejar napas mungkin ada buru-buru tadi. Jadi itu nanti diperbaiki lagi ya, baik di masa-masa akan datang, terus ditingkatkan ini ya. Demikian, makasih. Oke, terima kasih Pak Ustadz Yuni Maha. Pak Ustadz Rafi, gimana komentarnya Pak Ustadz? Ya, alhamdulillah secara keseluruhan sudah bagus ya. Cuman ada beberapa perbaikan sedikit. Umpama ketika H besar itu mati wakaf, pertahankan dia sebagai H besar. Ya, ada 2 kali tadi ya, seperti qul a'antum a'lamu amillah. Janganlah kecil tapi hanya besar ya. Jadi a'antum a'lamu amillah. Beda kan? Amillah. Jangan amillah ya. Itu 1. 2 kali dekat tadi itu. Wa man azlamu mimman katama syahadatan 'indahu minallah. Jangan H kecil lagi ya. Jadi H besar dia. Jadi minallah, indallah ya. Itu 1. Yang kedua huruf dhat. Jadi tadi falaula fat. Nah, dhat itu sifatnya ada 2, istitalah dengan isti'la. Jadi dia agak memanjang di pinggir lidah. Jadi falaula fadlullah. Jadi fadlul, jangan falaula fadlullah gifat gitu. Jadi fad ya. Falaula fadlullah, beda nanti dengan dal ya. Nah, itu ya, 2 itu. H waktu dimatikan jangan berubah H kecil. 1 lagi ya huruf dhat ya. Fadlullah ya. Nah itu baik. Saya kira udah bagus. Tinggal semangatnya ditingkatkan. Tadi kan suara masih standar rata-rata karena mengikuti suara saya sebagai pembuat soal kan. Mungkin dia masih punya suara cadangan lebih tadi kan. Saya ambil nadanya do, dia do juga kan. Sebenarnya bisa dia ikut lagi. Ya nggak apa-apa. Baik, terima kasih. Semoga sukses ke depan. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Ananda Muammar ZA ya